Pri redovnom korišćenju aplikacije moguće je vidjeti ime ili inicijale učenika na različite načine. Najjednostavniji način je kliknuti na ikonicu učenika koji je poslao poruku i otvorit će se prozor u okviru koga možemo vidjeti inicijale učenika. U slučaju grupne komunikacije i razmene poruka između nastavnika i više učenika, nastavnik uvek može vidjeti ime učenika ukoliko klikne na njegovu ikonicu. Tada se otvori mali prozor u kome pišu inicijali ili ime učenika. U slučaju poziva bilo 1 na 1 ili sa više učenika, nastavnik također može kliknuti na sliku koja unutar poziva predstavlja datog učenika i otvorit će se prozor u kome se vide ili inicijali ili ime učenika.